Ćao drugari, dobrodošli u čudesan svet programiranja. Ovdje je sve moguće. Verujem da je mnogima draže da se u sred leta kupaju na moru nego da se bave programiranjem. Ali kada se vratite kući, pogledajte nešto od ovoga što sam uradio za vas. Dobrodošli u Scratch radno okruženje. Oni koji su već radili sa Scratchom mogu da preskoče ovu epizodu i krenu od sledeće. Scratch radno okruženje se sastoji od radne površine, menija, likova i pozornice, prikaza i korisnih opcija. Krenut ćemo od likova. Likove možemo odabrati koji su već napravljeni u Scratchu na ovo dugme. Mi ćemo recimo odabrati balerinu. Ona ima 4 kostima. Likove koje smo sami napravili možemo odabrati sa file sistema. Uzet ćemo. Balerina nam više ne treba, tako da ćemo je obrisati. I ovdje ćemo uzeti sunce. Evo ga san. Sunce. Napravit ćemo neki jednostavan program, čisto da vidimo o čemu nam likovi razmišljaju. Dodat ćemo i pozadinu. Na ovu sličicu izaberete pozadinu iz Scratcha koja je već napravljena. Mogli bi da odemo na plažu u Rio. Pošto sam prevelik, smanjit ćemo ovo dugme za smanjivanje. Sad postoji ovo dugme za uvećavanje. Ovim dugmetom možemo da umnožimo lika. A ovim brišem. Ovo dugme je za full screen. Ova zelena zastavica je za pokretanje i crveno dugme za zaustavljanje.
moguće je umanjiti prikaz radne površine i povećati. Ovim dugmetom smanjujemo. Ovim dugmetom povećavamo. A ovim dugmetom vraćamo sve na početno stanje. Vraćamo se na ono najvažnije, a to je meni sa naredbama. Počet ćemo sa kretanjem. Prva naredba u kretanju je idi određeni broj koraka. Ta naredba pomera sprite za određeni broj piksela. Kada kliknete na nju, sprite će se pomeriti određeni broj piksela. Pa da probamo. Pomera se 10 piksela. Druga naredba je okret za 15 stepeni u desno. Ako kliknemo na nju, sprite će se okrenuti za 15 stepeni u desno. Ako uzmemo treću naredbu, sprite će se okrenuti u levo za određeni broj stepeni. Sljedeća grupa naredbi je izgled. Ovdje ćemo pomenuti izgovori, zamisli koje smo već vidjeli, prikaži i sakri. Kada kliknemo sakri, lik se sakrije, kada kliknemo prikaži, lik se prikaže. Sljedeća grupa naredbi je zvuk. U njoj se nalaze naredbe za reprodukovanje zvuka. Sljedeća grupa naredbi je olovka. Koristi se za crtanje i bojanje pozornici. Sljedeća grupa naredbi je podaci. Bez podataka ne možemo napraviti nijedan ozbiljni program. Sada idu događaji. Događajima se obično započinje program. Izdvojit ću kada je jačina zvuka veća od zadatog broja. Stavit ćemo 99. Sada ću tiho da pričam. Kada budem rekao razmišljaj Ilija, tiho, neće se ništa dogoditi. A kada budem rekao glasno, treba da razmišljam. Razmišljaj Ilija. Razmišljaj Ilija. Upravljanje je grupa komandi kojom se menja redosled izvršavanja naredbi. Osjećaje ćemo za sad da preskočimo. U operacijama imamo osnovne računske operacije, poređenje i slučajan broj i tako dalje. Ostalo ćemo preskočiti, ali da napomenem blok, on je vrlo zanimljiv. Toliko o radnom okruženju Scratcha. U sljedećoj epizodi ću vam pokazati kako da oživite likove i omogućite im da se što prirodnije kreću. Drugari,
Ako vam se ovo sviđa, subscribeujte se. Vama to nije teško, ali meni znači jako puno. Za like se naravno neću ljutiti. U svakom slučaju, hvala vam na izdvojenom vremenu.